ایواره و خوش بینرین چارپل مدیا و پیف تیوی ام ده برنامه کی نو به چند سرنویس نو مجاری نو جارک دن بوارانه دوی برنامه دا دو میوانه من لگل هفکاری مع عبدالباقی حسینی دو میوانه من هیجه هنه دکتر صالح حدو و عمر کوچری که روزنامه وانه و دکتر خوازی نویسکاره اما به هفرا مجارن که دانیه پیشی خواه اما نقاشی وان بکن لسر وانا با اخفن و ام هیوید کن بپرس و تبنیه و هن بکاربن برنامه دولمنتر بکن حتی که ام بکارن جارنا ام نکارن وقت منامینه که برسوا پرسا بدن لی حتی که ام بکاربن ام برسوا پرساجی بدن بله دکتر صالح هدو تو بخیر سر چعواره هاتی وی برنامه میها و هروها عمر کوچری روزنامه وان سرسرا سر چعوه هاتی برز عبدالباقی حسینی هفکاری ما و همه بیجم همی برنامه دا بهورانه ما مستطیجی بخیر هاتی ما پیشیا که هم در بازی برنامه خود ببن استخوازم تو هر دو میوان ما بدی ناسین پاشی ایجا ویدیو که مهیه اما ویدیوش ببینم پاشی بچن سرمجارت خواه بس که مرزا او در نکتی سر فیسبوکش مدخوازم چه؟ و نشر کری؟ بله هر داری هاتیه نشر کرن بله هاتی بلاف کرن بله آنا و دست پیکرن و نشر کر؟ دست پیکرن شما او بکرنه و لینکی او تکارم ببینن ده فیسبوک دا تویتر دا ده یوتیوب دا تکارم ببینن بله کرم که ما مستعلبه بله وار باش تماشاوان هیجای عزیز ایرو رو هم بنابه پیف تیوی و چارپل مدیا هم به خلق الدارخن ازو کت میرزا وکی کت میرزا جگوت دمیوان می عزیزنن دکتر صلاح حدو و هر وقت دیجی روزنامه‌وان عمر کوچری زنه کی سر کورت جیانا و بیجم دا کوهنوا باش میوانی مناف بکن و تشتکی گلکی باش به زیدارم دو حوالی میت کنترل جدانن که کوزان و خوشکا نوروز سلاف گرم بوا و اوجی ایش و آزاریا دو ساعت بمر بکشینن دبی خلکید از کورتاجیانا که عمر بیزم روزنامه‌وان عمر کوچری زیدارم کسیم کو مایکا و بکری بلا بیگرتن جبو دنگنه بله که عمر کوچری روزنامه‌وان کی می کرد روجاوی دیرکا همکویه لديركا حمكو روجبوناوي لوربو خودي دايه جندكي جيب سويديه صالح 1986 انتقلكي مزنا كان كعمر عندنا خل وركري وهروكي ديجي شويه زانونغا شامي لور بكالوريوس انجي ليسانس ام جير بيجن دواري زمان عربي ده و توراي اويد ورغرتيه ما مست زمان عربي بو هر وقت دیجی چیروک نویسه و هلبزوانه برهبوکا کوی چیروکی دقل حوالی وی صبری رسول سال 1900 ددوا درخصن بعربي بو بنابي القطع تراقص النهر الجميل يعني كوين كو چمن جوان چمن چالاك ديلان دك هر وقت دیجی گلک برهبوک نوی هلبستی هنن برهبوک کوی هلبستی بنابي اوجب عربي 2008 درخستبو بنابي انها الريح يعني او باهوزا جو ام لينرن وكي ديجي گلک گوتاریوی سیاسی هنن روجاندنی بسینه هلبستوی هنن پرتوکن نچاب کرینن پیش روجه پروژه اوی هی گوا تبا چاب بکه وكي ديجي بالسياسة مجول دبكك عمر جميجوز جب شوكان ياخذ حتى أنا إيرو اندامي كوميتا نافشية دي بارتيا بدكسي بارتيا ديمقراطي كردستاني سوريا وهر وكي سر نبي سري روجنما كردستان ياغو حرم هي باور مجارك دركبه حرم هي دجاره دركبه جارك دركبه جو سال 2014 حتى 2014 حتى إيرو سر نبي سري وي انجي برپرسه و روزنامه هر وقت دیجی برپرسه کوملا روزنامه‌وان کردستان سوریایی انجي وقت بعربي جربي نقيب الصحفيين كردستان سوريا
قالك مال برين كردي وعربي نيفسين قوتارين خوي سياسي يكو بزماني عربي. أنا زمان بزماني كردي جد نيفسين قالوا كاك عمر نافذ بله اف تشتين درباري كاك عمر بون كي بلز خوند جبرقو دكتور صلاح ميفاني ميد دوا ما شاء الله جننجرياوي دولمند زينكي سرجياناوي بيشتغلم دكتور صلاح حدو خلكي مي عفريني جوندي سكاتو اذا نشازم جوره لبله او روجبوناوي انجيش دايك بوناوي لباجار شامي بو صلاح 1964 دايك بويه برگو پیشه بابیان کاری بابی گلکی دهات گوهرتن لباجارن سوریه او جیل گل بابی خو چو شامل لاتقیه حمصه او باجارن نی عربه سوریا شبر وظیفه بابی بفیرنگی بو و جوا تفگرا گود چوی انجی او گوهرتنا باجاران گلکی فیری زمان عربی بو و کلترا جدا جدا یا وان هریمن گود چونه اویجی خوندنا خوال زانگویا انجی زانینگا حلب تواکری وقت تختوری درانا خلاص کری و انا جو وقت تختوری درانا کار دکه قالك جارا هاتي بن شعف كرنج علي مخابرات سوري انجي ميتين سوري دبا پیشی بو دما کو هند دیسا دخواند جارا یکم هات گرتن و جارا دوم هات گرتن 2004 بو جارا کی جهات بن شعف کرن و هات گوی حکومت سوری رژیم سوری هات بو جیل مخابن دوی دمه د کچکوی هات کشتن بناوی جینا و باندورا وی کشتنا کچاوی گلکی مالباتی تذکر پرتوکا کوی هلبستی هي بناوی چیروکا ولاطکی جعفرینه تا خانقینه بزمان عربیه غير وكيل يجي برتوكا كوي هي درب سياسية بناوي أولكارية استراتيجيك يا كردستاني أو جي البرشابي نيجيك شابه جصالح 2012 حتى 2017 لكردستان باشور دما لورجي وقت اختار درانا كار دكر ولور قال كي نيزيكي بيشمرجين كردستاني بون قالك هالوستن هبش بهفر هبون ایرورول نرویج دمینیج سال 2019 حتى انا وأخبار ما بو كورتاجيانت دكتور صلاح دنگوی گرتیه دنگوی گرتیه دنگوی خبرك ذكر جبو ويجي جبو كك عمر ام حاضرن كك ميرزا قلت جادس ببروغرام خلق بله اگه تشتكي لسر گوتنی تا زیده نکن ام در بازی ببن اري والله اگر بنا كك عمر كك دكتور صلاح اگر تشتك متيمي درباري جيانا وقلت له مقارن لزلك داست تم او چقم در باز بن بره حوالی می رجی ویدیو اما نشان بکن بله بینرین هجا و ویدیو امدیت او ویدیو لگور سرنویسین کو ایرو مجارین کو ایرو امل سر باقفن هاتو با آماده کرن لدرواوی مجاره که می دنی گرنگ ہے اون زن چند روز بره لفرانسا سیحب هم ولاتین کردستانی که به ایریشه کی نجات پرستی هاتن قتل کرن و ام پیشی لپیشیا شهادت آن رزه دیگرن و جبو هیوید کن که دولت فرانسا به
او کی دادوریه کی عادلانه کو بکار به وی دوزی بشوپینه و لپشتوی و الپیشیاوی کی هنه البت او زلام سری خوانینه محقق لدر دوری وی گلکی کسنه جبر کو او زلام بخوا 11 روز برج زندان درته و پاشه دیگه او قصص سلاح و چکمنی و تقمنی و نظام چه سلاحی پچوک و مزن و دچه یکسر ایریش کردات که تایبت دچه ایریش وید که اموی بویاری دهلن جه لحویا حقوق ناسا و جه لحویا دولت فرانسا هم دزانه که دولت کی ده حقوق خود عادله اگر تشتن سیاسی نکوه نافبری هلبت ام هیوید کن که او دولت بکار به که وی بویاری سر راست بکه و جبور رای گشتی رای کردی که گلک گرنگه بینوله لپشتی بویاری که د اسلوبا کردواری دا د تکوشین آزادی کردستان دا حتی نها وقت طرفین کردی لتو درکنات یدیتن خین البت او درو دورن کل فرانسا وقت واندالیزم وقت ترور درکتن دولت کی وقت فرانسا کو تحمی واری دا دوی 5 سال های داویه دا تحمی واری دا پشکریا دوزا کردی کریا لگل دوزا کردی بیا باش یا جی خراب لناف دولتین حمید دنیاه بقاسی کو کاریا یا جی بقاسی امکان کو مدیتیه لچون پرس به شعوره کی کردواری کتنا اورته دارو دویادان وست جهن باسال خستن جامع وانش کناندن عربي خلقي شوتان حتى هناكي د فيديو وان دا تخيك وهناك جنا وان دبجا لا كردن عربي وان شوتين سياري وان شوتين دبكرو لا وابا يمنا وين خوينا شوتين يعني بفانداليزم كي د تكوشينا رزغاري ازاديه كردستان دا نات يديتن بوي اويلوي معامله كرن ام بيشي رورشتكن او كسن كو وان هرسن كردا شهيد كرن لام وان افيدنا جي از بخوا بناوي خو وبناوي چارپل مدياجي وانا رورشتكن او كي كردوارينينه وهر يكسر بوي او كي از بيچن با دكتور صالح از دزانم کو هنا کی گوتنه ویل سروي هنا دخوازه باغ جي برا کرم که سروي بیرو باوری خو بيجه کرم که دكتور بخير هات جاركتن دست خوش کک مرزا سلاو و رز بو همو بینران ما کرد هر درک کردستان ایگش براستی ام کرد و ایشک د دیروک دا ام حوال جیوینه یعنی ام براین لی اف کاره کول فرانسا بیو هم بحق کردو یک و هم جی کردو کو بحق عالم و بحق خاکرنه دویم او ایشکو زور مزن بی لداوی 2022 مخابن چندی ایشه ما هنل 2022 وکو از کسا که عفرینی ما یعنی شهید بینه که لقمانی همه ورن سر جداگر کرن و عفرین ایشکو خلک ما دایی که ما لی براستی اف کاری کو کریج لفرانسا هاتیه کرن دل ما زور ایشان کوچی د دیروکا کردادا ما چندی شهید دانه شیخ سعید پیرانی گلک رحمت خدا لیبه لسید رضا دستوی و شیخ سعید رادو موسم رحمه خدا الگیان وان به 110,000 انفال 5,000 شهید حلبچه یعنی اف چندی ایش و آزار و انفال و در چه بین و داوی چوندن عفرین و کشتن خلکه و تعذیه کردن ناموس کردا لی تجاری کرد برسف به هیل تروری نداد یعنی تجاری کرد برسف ترور کردن السری وان تیتا کردن به تروری نداد او جی خصیت گوره عالم گش به سری کردا به بلند و عالم ریزه بومدگره یعنی تیتا بیرامن یکمین گوتار منفساند سیلا او زیلا کردا لسر روچ که تروره
جبركو چندی خلق ام ایشاندن دجمن ام کشتن تجاری نه سرکت کرده و نه پیشمرگت کرده و نه شرکرین کرده و نه سیویلین کرده تجارا کارکی تروریستی نکرن او جی کلترک زور مزن بی ما دیرو که دا زور ضرر کریه لی او کلتر می سپی مینو بفره هبی مخابن از دینه افرو PKK تقییم که از PKK باش دناسم یعنی PKK مشکله PKK بیه چند بشک یه استخبارات ترکیه بشک یه استخبارات ایران و سوریه بشک یه استخبارات امریکیه حتی بشک یه فرانسیه بشک یه آلمانیه مخابن تشتی هاتیه کرن لفرانسا از ابدا یعنی جواز نابینم لتشتی کل عفرین الداویه بین از بینم شهید کرنو کک لقمان رحمه خودی لوی به و سری ملتی می ساغ به و سری مالبات وی ساغ به شهید کرنو کک لقمان از باش و جامیری دناسم از ورم پاشل سر باخفم امی پاشه ورنوی مجاری ما بله او وکو نموناک بی وکو شهید کرنه جینا امینی محسا امینی بی یعنی پیوست دنگ بدا و دنگ ودا عین مینوی لورا از تحلیل من و هندک زانیاری من هنه او کاره کل فرانسه چه بیه ونگی تیگیشتن که وقت آسایش امریکا گوتن که پیلان ایرانی هنه کسا که مینا جون بولتن و کسیم دن بنا ترور کرن لیل چما بگیرن مروفه که امریکی کوی کاری بکه شانسا امریکا یا جزیرک بینا امریکای راست که او مروفه گیشتنه او بخوا ده FDI دو بی او پیلان درخست یعنی اف پیلان کو به دست یکی فرانسی چه به باوری من تحلیل من و هندک زانیار صد به دست دو دولتو هیا دست ایرانیه و دست ترکیه یکو او مروف جی ایران را دیتی استخبارات ترکانه جی برچه دیگه لکی بیجن بلا او کسید خو محاسبه کن بیجن که او زانیاروی درخستی ترک جبری دو کسید خودی که زندان اروپا به تهمت نورمال بوکو خلک وصا بناسن کسید راسیزم کسید عنصری بناسن بوکو کار بنوان بکار بینن یعنی اف مروفه کود 11 روز دج حبسه در کوه سلاح بینه و وره د جادا که دا همو پنابر دو کل فرانسه هنه ده وره 3 دور کردی بکه هدف او تشتکی ننورماله تشتکی چیکریه و از باور دکم نها سیاست و آسایشی تشتید بن میزه دا چه ده بن فرانسه و امریکا باش تیگیشتنه لورا امریکاش فرانسه خواسته بی که او جی در باس به مجار تحقیق کردنه و لگل وی مروفی لورا از وی کاری زور پر شرمزار دکم و از دبیم کسی یعنی هندور PKK دا برا ون عملتی خو ایکو دکی تیاره که کردی های از پاشی ورمه سروی یکو عملتی خود کن ون تشتکی بو ما کردو ناکن بلا لی همو دیروکو ما به دست کردو تیک ندن یعنی اف تشتکی زور خرابه و پیوسته عمل سروی تشتیکو الفرنسا چه بیه ام پر بسا کنن اف روی دن کو مشا در خستنه و پیشی وی مشا کو ناس تنبیره و در اف نبسه جبر کو تا وجدان اوروپی و ایشان دل جمع اوروپی پولیس مقدسه تو تی چند سال نتل اوروپای او خلکی کو دردش کندن باشه او چه پرورده بری او بو که از باور دکم او کسید نورمال کرد نبین کسید کردی عاطفی نبین کسی که وره بیجه والله یکی ترک جون دان خبر بو مدان و امجی ده هر نوی لیدن پولیس مجبوره نزانه پولیس این تحقیقات خو نکری کسی که جوان دراوید پیوستوی
بو پارزه تا کو پشتی وی بناسه تو وره ایریش پولیس که و تو وره دورو بشکینه و تو وره روچ که گلکی خراب لی از دی صد بیم ویوا لا فرانس ویوا پاریس بيجي فرنسا بيجي باريس وبيجي كردستان اجبركو افيد في كور كرنا كردستان تمثيل ناكن و آلا وان آل کو هاتنا را کرن پر باش بی که تو آلد ما کردستان یه رسند ناوان دا بلکه یک دو هبین همه خلک دناسی لورا لسر و نقطه از نخوازم پر دریش بکم لی از دخوازم داوی بیجم دو صدم و هبین یک شکاندن و کلتور رسن کردی که دیجی ترورینه دویم شکاندن او کمپانیه کو ایکه چه با دوجی شهید کرنا شهید لخمانی وکو شهیدکی عفرینه وکو شهیدکی کردستانه وکو دلپاککی کردستانه یعنی او پیوسته و آنا جی پیوسته ام شول بکن ببه نمونه ببه فارمیلده ببه مدل بو سال 2023 لورا از امه پاش ورنسر فاز جب کارکی پر خرابه لورا ام پیوسته سر و مسئله کاری خراب پاریسی واتیه کرن ام پر بساکنن و ام از وکو دکتور صلاحی از دعوالی بردن دکم ج کومونا پاریس و ج سروک ماکرون و من جه راشاندی هیویا خودی که ام کارکی ام پروگرامکی تایبت سروی چیکن جبرکو کارودان وی ده گلکی بو کردا نباش به اگر ام با عاقلانه نشن سر بری گلک سپاس امورن میوان خویدن عمر کوچری وک روزنامه وانه کی برز عمر پشتی وی بویری سروک پارلمانت فرانسه تخوازوره باغ وزیرات در چه نافخوایی او که تخوازوره باغ سروکا بلدیه شهروانی تخوازوره نزانم چی بکه پشتی وان او قص او کا دیسا جی او بویر چه بو للهمبر ویجی سروکا شهروانی وی منطقه لکیلکا آلا فرانسا نوید که و آلا کردستان لکیلکا آلا اوروپا برزد که لدیسا جی او کسی که وی او کی کنه وی کاری کنه لخوام کرنه و نابجن ولا مشاشی کریه ما غلطی کریه ما نزانم چی کریه البت او شهید او کسی که هاتونه کشتن شهید کردستانه خورت کردانه کچا کردانه و تو عقله کی تو منطقه کی کردی تو هشمندیه کی کردی کردواری ویا قبول ناکه لدجویه لبویا جعالی دن واجی با اوقاسا داخوازن که ماکرون بخواه وزیر خود شینوه اوانا نایلن که وزیر باغفه و پاش جید ویژن والا نزانم چند کسی کی بیژن که خورته کی که نجمه بونه یا جی هاتنه گالیانه یا جی هاتنه او که وسا کرنه مرفت کاره وانا قبول بکه کل همبر هلوستا دولت فرانسا کردار اوقاسا دوسته سپاس جبوتا کاک میرزا و جبو میوان تجی براستی کاک میرزا يعني ابو يراد شيبوي يعني مخططك مظن مخططك هاري مظن بو انه يعني او وجه كردي لفرنسا يعني لاوروبا يعني محاولات تلك بهذا كرن انه وجهها رشبكي وجه كردا يرو الحميم مهاجرين الاوروبي وجه كسبيا او لوبي كردي او باش شغله ولو براستير شغله دلكي دلقشت شغله كاري زوزو يعني تناغمي بك استجامي بك او يعني ملتي نهال ودي دجي اب بيراتشي بوي براستي يعني ام دساني بري امتك من سر مسلا بياري دساني اجد وربكم وكا مامستا دكتور صلاح يعني اب يعني مخططك بو انه كرد بي بيشن يعني وبالفعل يعني ما بذي ما نبي كرد بيشيان يرو ام دبين مثلا انه يعني اعلامي اوروبي اعلامي يعني قالك يعني
روجماوانین فرنسی گلکی یعنی دوست کردابون ما بهیستن و ما دیتن ما گوتارد نویساندن دیجی انه ابکینا کرد ابن کردی حق صال ما نبجريا واكري ما دفاع واكري ابن كردي حق يعني جنود الضابه وقتين يعني قوات التحالف وقتها بجريا باشوي كردستان كرن نخوي يعني هجره مليوني يعني ابده صالانه اوروبا بجريا كردات كي وخاصه شويه كي فرمي فرنسا براسي يعني جبيها وي ام دبينين انه ابي تشتهى كرين يعني اب تخريبات كرن واب ايريشي لسر بوليس كرن واب جريمتي يعني جريش سر دكانا كرن وترومبير شوطان وشواط كرن اب كسيها براستي بيجا يعني تمثيلها كردان ناكن ودجتيا كردا خوازن بكن وقريبون الى حد ما اظن يعني بيك بينين بارمان جافا فمثلا يعني نها بري دسيرو جام دي هيك يقولوا نزيكي في يعني منظومه باكيت بيجي انه والله ما وكا يعني جماعتي باكيكي ما ابرابوين ما شواكي اشتيانا ما خص ام برابن بي وان خبشان دانا بس هناك ذئاب الرماديه ناب واضح قنا وركن ابشواتها كرن يعني حراسي تشتكي قالكي ولو ارزانيت هاد قلت يعني براسي يعني اشخاص او شواطات شيبوي مديد يعني آلا كردستاني يعني لسر بلدية باريس دهاتا برنكرين مديد يعني ناما ماكرون ناما حمي برسين مظلم وزير داخلي وان حمي يعني تضامن كل المسألة كردية بس انه تشتا يعني هري جرينج دبي امازون بن انه يعني كانه تشتك هبو ما مستا ميرزا يعني كانه يعني حاضر بونك هبو بري بويري يعني تصور بك بياننامه بيادي دركتيه دجي حكومات تركي ودجي اردوغان ودجي زانشه انه ابشواتها كرنا وكشناها كرنا يعني هي بري هي افك كذا نكت هي بيانا فك كذا نكت يعني وقت تناغمك هبودنا بنا بمنظومه حزب العمال ذا انه تخن في واري هذا يعني بزان بري بزان بن كا بري موضوع الكيدريا بري بزان كا يعني تحقيق بكرن قبلي بوليسي او جهات امنيه فرنسي ابحمي نبو براس يعني ابحمي يعني تعمدك هبو تقاصدك هبو انه وجه كردي لاوروبا دا خاصه لفرنسا ابلوبي فرنسا كردي لفرنسا يبخرت يعني ودلقش ودلبيش ملتي كرد وملتين فرنسا دجين رشبكه بله قالك سباس از ببا ما مستعل باقي نزدیک حیات جیه که چند سال بری 5-6 سال بری نها دیسا سحب کرد لفرانسا به دست استخبارات ترکیه که او کسی که وانا کشت بلکه به سالام بلکه به مهان دنا پککی دا و پاراستنا وانا که گرته بو سرخواه به دست وان به دست وی هاته کشتن او هرسی هاتنا کشتن لمحکماوی دارازاندناوی حتی نهاجی هیچ تو انجامکی که بکار به مرف جه باور بکه در نکتیه ام دزانو که هنه کس هنه کی محامی یا جی اوکات و دمخ در وای او که خواستن که بکوین وی دوزی بگرن سرخواه لی اوه جعالی پککی و هر وها جعالی دولت واجی چمکی او کسانه ناتنا قبول کرن رابون کسی کی آوکات کی فرانسی که های اویجی تتشته کی تنبوی دانین و او دوز آنا هی وسا سرگرتی مایه تو او که جی در نکتیه اجا هنه کی شیرووان یاجی او کسین او آوکاتن که او کن مبخواه بوارا خبر ده دویجن او که دویجن اگر او تشتا درخن پیشی دولت فرانسا دبیجه استخبارات من او قصه قلسه که 6 ماه 8 ماه یکی جی استخبارات ترکیه تید که ولات من وان کارات که و امن زانن و آواجی ولات من چید به جبوی درناخه ادن جی جالی دن
خویه مصلحت پککو و یا جی بجن دولت ترکیه جی ناخوازن او درکبه و او وسا وشارتی ما نها نزانم دوی دوزی دا ده بکاربن ده کسن دروا دا بکاربن بکوین ناو وی دوزی وی محکمه وک آووکات وک او که وی دوزی اشکره بکن جرای گشتی را هم پشتگیری وی کینه چوا چید به چوا چه بیاد امریکا ها 67 سالی 65 سالی در تب 11 روز شوندا به چنته و نزانم چه سلاح دیگره یکسر چل کردات خواه و او که باوریت پهک و آواجی در ریه که راست در که بود و یک پرسکی دنجی ماموسته دولت که مینا فرانسا بگشتی دوزا کردستان اوکت که پشکریاوید که لی به تایبتی دوزا روژ آوای کردستان که بله ایجا اواج بو روژ آوایت چه معنی یا ده ببه چه شکستنکی بله بێگومان ئەv مەسەلا gelekî berfireye yani wextan bibînin gelek serkirdên de Kurd hatin kuştin li Ewropa çi Qasimlo bû çi Şerefkendî bû heta îro rojî tê dadgeh ji wan nehat vekirin mesela hersî jinên Kurd yê got li Fransa berî 10 sal hatin kuştin hersî kadrên yê PKK bûn bi rastî di wê demê de gelek ragihandin eعلام hat kirin digotin دگوتن حتی دست پککت هی کو او بخوا حوالی خو کشتنن جبر حوالی و خویای ریک نتوی بریدن من خود دوی دمید جیم سروانی بسان گلک حوالی وای اپو چاج معاز بونگو چما تبی گوتنید بیجه جبر مگوت همی تشتن هاتی خویا کل بر بچاو وهانن لی بلی تشتکی بالکیش براستی دو جی گلک انسانانی بسان گوهگر حکومتا فرانسی دوی دمیده کشتارن و هرسی کچان درخستانا ایرو رو اوادیجی چیند بو دیمک وگو تجی کرم کر یعنی خویای تشتن هنه بن ماسه چه دبن دنابرا پیک که ده دنابرا حکومت فرانسی ده استخبارات ناو نتوی دولت ناو نتوی چه ترک بن چه فارس بن گلک سیناریو هنن چه دبن لی تشتن داویه گو چه بول فرانسا براستی دیس از باورم یعنی اب مثلا کارن جبیر به جوی کرن بری پشتی سچارو دی جبر وا اوزلامه گوتی اوی هاتی کشتن و خستن جه کی سایکولوژی دی سایکوپات مرو کی نصر شیخوی نه جوی در خستن دانه محکمه دیسا دانه محکمه دیسا دخستن اوضاع که ناخذ تکم قال لك هربينيان دی مساله ده يعني كارن ويجي برافتي بكن يعني به مساله برافتي بكن دقلقو هنا كاديسا بنقها فيزلامي درخستي دي بجن فرنسيه بلقانيه وتكليوي ب 200 تركار هنن جبر دما ده روجا دي يك چاوا كاروي دمانچه بدس بخينه و چاوا كار به پلانه بك چما ج پاريز حميد شو جه سنترا كايا احمد كايا و حسي كسان دكوجب تايبت كادروك يه پککیجی نواده دگلگو ده هنرمند و به کود سالونا بربریه دبو نزانم يعني اگر پیش روزه کار برنگ چرنگی فرانسا و مسئله دانوستندن پیر بکه اگر هات و هرسی کشتاری و هرسی کسا محکمه کر و پیش رجی دا دو مسئله هرسی کشنگو بری آن هاتنو کشتن دمک يعني ملت کرد بگی حقی خواه ام بجی ملت کرد مخابن لذر كعمر جي تشتك بالا مكشان يعني تشبو يري جو تشي دي بيكاكي هم يكسر دكا اي خوا يرو سنترا يرو وقت تهر باريزه سنترا احمد كايا بنره لسر ارماوي هاتي نفساندن كردستان اف سنترا كردستانيه والا كردستاني سر خريطه كردستاني سر هي بس دما خو بيشاندانا گودركتن روجا يكم وهمي سالوغان بيكاكي والين بيكاكي وصوتي عبد الله وجلان و پیشتری او خرابیه بو بلاتا گو کرن براسی تر يعني تشكي وا بكردايتي في تنيه يرو رو وقت تكارب في مثلا في بويرا مزن في كشتارا مزن گو سي كسيتا هاتون كشتن گو تكارب انفستيرا بك خوشك استثمار بك تكارب قلكي بسر بك ودي ساجي حكومتها فرنسي تشي ماكرون وتشي سروكي بلديه وتشي حتى وزير هندري قال لك
بغمگینی به مسئله نرین و گلکی به کردار بون و گلکی تخصن علیکاریا بکن هر کی دیجی در فدان و گو خو پیشاندانه بکن دیسا جی خویای بدل تنکن و گو بیجن بدل رحوم و کارن دیسا علیکار بن به کرداره دجبر بیا الا کردا هات هلدان جبو بده خویا کرن جبا کسی خو پیشاندانه اگر هو خودیک و هذا اف آله هون کردن لکردیتیا خو وگرن یعنی کاری بو وی بیجن ده اف خو پیشاندانه نمبر دو اگه بیجن دی خورتا کی نیوسان دبیرو دگو دروجا پیشی وقتا خو پیشاندان هات کرن و خرابی هات کرن و گلکی خرابی سر تککی نیوسان ایرو رو تشتکی باش کرن دیسا ککو از دلگر گو مگوتی تشتکی باشه سر رو پلا خویا فیسبوک دیسا تشتکی نگل کی باشه ایرو رو تعالى كردستان تهلده وصورة شهيدة خو تهلده أفكسين حرسياتن كشتن ودمي ونبس فرنسا وحمي أوروبا وخديل تدركبه بس دي ساجي آلك بنفس جي رنجة قلقلي دانين وصورة با شهيدين خوي كبنو نو تبلي هفكرن يعني أو مجيه واكسا مجيه بككي نزانم تبلي هفه وقو كك صلاح جو تشتكي بالكيش جو قال لك مخابرات نابودانه قال لك ميتي قال لك دولتها نابودانه كاربن او اجنديك اجندي ودولتها بيكانين دروجه اول دما جو دركت خو پیشاندانه او خرابيه قال كي مزين كرن خورتك الفر حوالي وصر انا اللي مدنا بتشتكي قال لك نورمال وقف خرابي تشيبو شاشي جامع تشيد انا شاشي كاكو ابو بلاتك افكاري ستك جو ملتي كرد دما قلت رنجي ملتي كرد نابي ملتي كرد خرادك لسرانسري اوروبا وقو كك عمر جي قلت يعني هم ام وكره بندا كرد لجربي ولات ام هولداني ددنقو ام رنجك يجرنجن شارستانيه بدن اوروبيا وام ملتكي مستحقه ازاديين مستحقي ولاتك ام نكيمي تركان ام نكيمي فارسان ام نكيمي عربان دبي ولاتك ماشي ام شارستانين ام انسان وشتن دفا شرعي كولان فرنسا سيارات شوتين و دبیجه افخورته گونی نویسان دیسا دبیجه پلیس شونجه پلیس ابو گو غاز بردان سروا پلیس البر تجاری غازی برنادل سر کسی خو پیشاندان اد که الا گو کسی خو پیشاندان خرابیت کن و کوچا داوی جوا وسپاس بله مالا و آوا ام دیاره از کاک مرزا کرام و تاز خوزم جبرکو او گرینگ مگوتی از حظ کم هندکی دی سال سروی مجاره با اخفم از باورم کو اگر پککه و جناح دوانی خو کرد بینه و افرو ام دبین وکو مظلوم عبدی یکو روج آوا اداره دکه یکو دور فرانسا و پیشگیری فرانسا بوی زور پره بو هزا سوریا دموکرات زور پره اگر خوشبن باز که پیکیکه و وی جناح استخباراتی کو اوج من باشتر دزانه یعنی یه من هنکی پیکیکه یکو باز دانه یکو بری وی هاتن عفرینه تشتن سر نجمرا گوتن از دنفسینم بس دید وقت خودش برکو از ناخوازم آنا کارکی اگر سدی ده کردستانی تیده هبی از ناخوازم بکولینم لی اگر بال خواه وی مسئله نکشینن اف دنگ ودانا کار الپاریس بیاد ده هر دو آلیا یک دنگ ودانا که سیاسی اگر اف کسید مینا مظلوم عبدی و هیل کردستانی دهندر پکیکه دا خو آشکره خو باشقه نکن خو جیواز نکن خو دیار نکن اف پشتگیری و فرانسه دست وان هره از براستی جوان را دبیجم لانوش برکو که به مری سیاسی بناسه که وقت آلا کردستان او کرنه جوان را دبیجم که ون مسئله کردستان او ناکن یه دویم از حضدکم همو کرد کل پاریسه لفرانسه مشکه خوبکن و هرن دعوا لیبوردنش کومینه پاریسه بخوازن دعوا لیبوردنش ملت فرانسی بخوازن و چاوب نبس دعوا لیبوردن با آخافتن لیجان تشکیل بکن کمیتان آوا بکن کو کار سیویلی آلیکاری اگر پاقش کرنک به اگر ترتیبک به اگر آلیکاریک ملت به اونا بین ام حاضرن به برانبر ام الگل ملت پاریسی بکن دست خوش بله گلک سپاس مالا و آوا ما اپیکیل سر خبردان از که 40 دقیقه
ام دربازه مجاري خو ببن مجارا ما عولي دریه سیمالکایه هم زانن دریه سیمالکا ده 2013 دال سر داخوازا عالیه کردی انه کشه و او که ناونتوی حکومتا پاشور کردستانه هرما کردستانه رابون لوی دری کی وکر او دری دم گوسادا وبو که همی عالیه روجاوای کردستانه هاتبو دور پیش کرن و بیجه نفس وان تنه بو که خوارنه کی بخون که کسی که دکتری درخن دروا بشینن دکتر یا جی کسو کاریوان هرن هندر ورن دوی دمی ده او دری وبو باش خراب او دری گله که خدمت اجی لوی کریه لی ام دزن اوا چندین جاره جبر مثلا بیجن ناکوکین که بحث کند دن سیاسیه چقا سیاسیه مرد کاره بحثاوی جیب که اوا چندین جاره او دری تگرتن جارنا دمه جارنا مهکی جارنا 20 روز جارنا 10 روز و به دائمی جی جعالی روجاوای کردستانه و هنکی جبو هنک چونو هاتنا هنو کسا قدغه کی به او که تایبت کسی ما روجاوای که سیاست مدار و اکو علاقه وان به سیاست وهیه و تخوازن بچوان درا سیاست بکن و حاصل دوزک ولات خواه بکن اف دریا جارک دن اما هفته کی بره دیسه هاتیه گرتن و لویت گوتن کو انا کسا بیانه کی در خستو بو کو هاتیه جبو حوالی وان ری نادن کو حوالی وان در بازی روجاوای کردستانی ببن آستان گی درتخن ام تخازن لسروی پیشی بچن با برز عمر کوچری کال سروی جمرات شد يعني سبب قرتنا في دري ام دزانكو تعداكي مزنا لسر خلقي تايبت كرد ولا روجافاي كردستاني لمخابن جارنا افاتي كرن جنابته ايفي داوي تشاد بين اي حتى نات كاري شيرو وبكي ل تايبت ايفي داوي تشيه بله باش براستي اب معبره بيشابور استعمالك يعني وقتي بشواكي فرمي 2013 وتكرن كري هذا ذكرن طبعا يعني سلوك برزاني امر دا حتى بابي طبعا بري هنجي هبو بس قالكي يعني انكار طنق بهات كرن كار نقولوا سبك بهات كرن بس بيشتي وقتي يعني او هجرة يعني شواكي برفرح شي بو ملتي ما جرابي كردستان بري خدان باشوري كردستان هات بيدري فيعني مجلسها كردي هذا السياسات هنجي وكا بريارك وكا يعني عم جكر جبو سلوك برزاني وسلوك برزاني امر دا انه بيبكرم شواكي نظامي طبعا غيري مثلا يعني شنو هاتين عالمي وكسن شنو دم اهلي خو خلقي خو ويري راد هاتن باشوري كردستان درباز بون مثلا بازرگانی جی پیدا بون بواره هذا طبعا يعني بحكم يعني حكم ايرو رجاباي كردستاني يعني الجلك جيا يعني دول بشكريبو حصارك هبو يعني ام كارن حتى بيجن حتى نهاجي اف دري بشابوري وك متفسك يا كردي ما رجاباي كردستان يعني للجهه قد جهه يعني داخوا جهه اسفيه يعني براستي يعني دبينن هر فتركي يعني هر چند يعني چند هیبکی هر چند روزکی ام دبینن گلک يعني خابشاندانين پاککی و پیاده چیبون السر سنور مثلا خندق ما خندق كلمه مسجد انه والله خندقه چیبویا حكومه عراق تشكري خندقه دجي ولات دجي منظومه پاککيه دجي ملت رجاوانا طبعا شيء يعني حكومه كردستان دبي خندقه هذا نبو يعني بصدي روجان چون وقت خابشتان شذكرن وهو مظاهرات شذكرن البيشاوا وخبرين نخوش وعلى كردستان صوتان ويعني اهانه رموزيه كرد كردستان تكرن فجبي اوي يعني هر جاري وطبعا بري شغلي دهيفا تقريبا دهيفا يريش كرن شواكي فرمي يريش موظفه في الي كرن باشور كردستان يريش واكرن ويعني وساري واش وطاندن بشتي بوري يعني شغلي دهيفا تقريبا هاتا قرتن دساني معبر هاتا قرتن يعني معبر ياسي ماركا باش بيشابوري ل يعني
بالتالي انا هاي البحثه قردنا بيتكن يعني او طبعا بلكي واخوانجي بيانما كذا كت انجمن اجتماعي كردي بيانما هاد بيجي انه چما يعني چما پیاده دخوازی او اداره ذاتی دخوازی به معبرها بخد اجندات خوي سیاسی دا چما يعني دا خوازه چما يعني ناهله كوادرين ما درباز بن شواكي نظامي وبرينها وكا يعني وكا يعني اتفاق تشيبود بين هر طرفات طرفي بي او طرفي يعني رجابي كردستان انه كوادر وقيادات وصحفي واعلاميين ومنظمات المجتمع المدني حميد دبيهرن ب يعني بشواكي ازادي درباز بن وهرن وبقرن بمشكله يعني كل جهه اسفيه براسي ام دبينن قيادات خوازي استماره بمنفذها بكي يعني بشواكي مقصود يعني وقتين هاي رونها الكوادرين مجلسها كردي دربازي باشور بن يانج باشور بقرن ويالي بشكلها يعني ام دبينن انه روج بروج يعني عمليه مقصوده بمساله خوازن نبين تحدى الحق ملتي ماذا يعني تخوازن بريارك بستان قبالي باشوري كردستان او حكومتي باشوري كردستان ابدري هيش بيقبات كرن يعني طبعا يعني ارماج لواهنا او ارماجها براسين ارماجن باقجن ارماجن كردوارينا از بيجم يعني بريارك فرمي باعتبار از نهار هاولير روشتيما فرمي در نكت يجي اداره معبري انه والله قباتكن يعني بقبات كرن بلكي بر مثلا يعني عطل مع عطلي سرسالي وابن وبردوام بس يعني دبي اليكي هبه يعني اب اليكا اب اليا بدانين يعني هو پیاده دست خود دريج بكي المساله انه استثمار بكي با مساله وصاده الغايات السياسيه دا وبخازه يعني او بجن خصم خو نابناد كوشادا خصم خو يعني بيشنن بريا فان كرياري خوي تشوتو نباشو نراس بله گلک سپاس دکتر صالح تو گوتنا کی تدویواری ده هيا بله کرم که دست خوش کک مرزا و خلک می کردستانه از خوزم بالی وان بکشینم یک مجاره اگر PKK بزانه به کو مسعود بارزانی یان پارتی دموکرات کردستانی باشور بر سو خراپیه وان بده وصانه دکرن بس اونا زنان صدی صد زانن کو مسعود بارزانی گوتی شر براکوژی از ناکم و خطا کسوره و از ملت روج آوا برچی کرن نادم لی از دیسو بفتلم مسئله به هوا گریدم او یکو پر ده هندر پککه دا افرو حاکم یدکو کار نکردواری دکن یعنی چاوا از شترا بیجم کک مرزا وقت ملت ما باش دزانه وقت قربانی تشتکی بده گه پاره بن گه خوین به گه چه به لازم البرانبر تشتکی قازانج بکنه اونا وکل تشتیل پاریس بیه شهید ما یه کردانه رحم خودی الوان به و یه خرابی جی چه بینا و کردا جی خرابی یعنی دفردو دجمن کرد و کردستان چندی زیرک کوکانه به وصا بکه اگر افرو دستکی نه نووکی وصا ولو بدراوانی نووکی کردستانی سر نبو اگر ما باجدو پیوست ام قازانجه بکن افرو جیلور دریه سیمالکا باشه اگر اور وری گرتن لالی دن ترکه لالی دن جد الهندر باشور الهندر روجاوا دیسا ترک و عربن یعنی اگر او وری گرتن ملت کرد الور بمره سلاحی کو امریکی جوان رو بم دل کدره ببن یعنی مخابن او ریحان وان تزانیل سرچیه او باش دزانن لی از حظ کم کو خلکی موی نخته باش بناسه اونا دزانن کو مالا بارزانی و روژ و حرم و کردستان دلی خواه ناگره کو ملت روژاوا جزا بکه و صادقه اونا باش دزانن لی او گبزانه بن کو وقت خرابی بکن پارتی دموکرات یا جهرم و کردستان دی برسف وانی خراب بده و سانه دکرن اونا گه افرو دریا او قاپی سیمال که وری گرتن دهیل آبورید و دهیل انسانی که مروف دارنتن او ده بفت سنیانه یالی دن ترکه
ولولي دنجي تركيا الهندر سوري ولولي دنجي عربا اصلا ده تيكليه وان قالك القل هفدو باشنين يعني مخابن او انا نفسي خو خروناكن لاوزان مولا بارزاني او ريكي قطناكن يمن بس حظكم او جناحكو دبي ام كردن حتى انا بو خاطري وان ام دبينكو او بفتل خطو كردواري ام شري بيكيكي وكو بيكيكي ناكن ام دبين ديسا خوين لام خودی لوی شهید بینی خوینی ام خودی لوینه او خودی در نکتنه او انا گو ام دی کردستان چیکن آنا جی کردستان فروتن ام خودی لوی شهید نا در دکفن و او کسی کجوان باز دانه و هاتبین عفرینه زانن کو ام از وکو شخصکی و یک اجبر کو از اندامکی جره بازکی ام خودی لوان در کتن وقتی کو هر یکی 12 سال و 13 سال 15 سال ناول وان کرن آجان و عمیل وقتی کو پیکیکه در خستنه من بس بانگینک بو ملتی ما کرد کردستانا باکور کردستانا روجاوا بلا بس پیکیکه بوان بکنه تشت کردی بلا حساب جوان بخوازن سر خوین شهیدت خو بلا حساب جوان بخوازن اگر اوانا دکوونه وقتا که تنگ تشت کردی دین دکن وقتی کو هندکی سرمان و هر چشتی بدست وان دابه او پارانل خلک می پنوبر الکمپت شهبا مانه تشتکی جوان را او نابه والله از متواصلم کرد بین جحیشتر گه ناگینن و داره فهیفیا ما جملتی ما وید اوی بناسه و بانگینا من داویه هیا او کسی خود بینن کرد پرور لهنده پیکی که دبی خواه جواز بکن دبی کو خوابلی بکن و الا سیاست عالمی جی دیوان در بینه در با بله گلکی سپاس از آن ما مستعل باقی لسروی مجاری گوتنه تجی هنه کرم که تجی گوتنه خواه بیجه سپاس از بیجم بگمان که میرزا ایرو رو ریبریا خسر سیاست که لهمبر باشوری کردستان دلیزه و گوتنه که هی دبیش شکناندنا هستیا دنا براواد چه دکه هند دبیجن اف حوالی انا کسی چیناب هر کردستان اجبر درن کردستان او انفورماسیون هادستین و تین دبر دبن اپوزیسیون دجیمه هن شروفت کن به مسئله ابخوا دریاس ملکا نهاتی گرتن جبر روزانه کمیون هیزن ناو نتوی دولت ناو نتوی سلاح درباز دکن خوانه درباز دکن روزانه هي اللي بله او سياسه ريبريا خسر بس اندام انا كسي تشينا بهرنو بين يعني افجي براسي تجي بخابنيه هند بيجن اف هاتنا بافل يا داوي ايرو انجامك جي اف انجامه جو نهلن تكليد نابرا روجاواي كردستان وهريما باشوري كردستان تشي ببه يعني ايرو بلكي او ناهلن جو هوالي انا كسي هرن سبكار ناهلن ملجيره انه افريا اف برا هي اف دريجو هي باش بو سلاحي امريكي درباز انجي خوارنج مر درباز كنا ونزيدتر ليه بلا تشتك بالا مكشان دما قلت اندامكي انا كسي نهي لجوج قامش له هرا كردستان هرا هوليري يعني باش او هوالي اندامها ويقول شي زانياريا سروه بيجينا حريمه كردستاني ايرو مديا علامي حمي فكريه ايرو دريات ايميلك واتسابك تكاري همي انفورميشن خو بده حواله خو لكندا ولا امريكا تشاور نكار بيجينا هوليري يعني او خلكي قوتوي منع دكتوي اصلا خلقي انت بناء درباس ندبي دريه جبوت نره هره جمع حكومه باشور يعني ما بس تواجه شيء وقوم قلت ما بس تواجه او سياسته شكناندنا هستيايه انه اجي كارم اصلا جي كردستان باشور الدرخم جبر كردستان باشور هم بمر ناقنج دقلك سياسات مد اجي الي كارنا الي كار بمر وسياسات مره بيقومان سياستك خراب سياستك شوت جالي ريبريا خسر گناه الاندام انكسي بشن كردستان باشور بله انا کسی تنینینه پارتی یکیتیا کردجی دو روز برنها لوی بنینی کنگره خواه چه کریه
بێگومان ئەو ئەنگێل هەمی کەسا دەگرن ژبەر ئەمە مە بێن سەر بوویێنن ساڵا 2022 ئەرێ ژبەر ئەو ناخوازن کەسێک لە وەگو مەیدانە سیاسەتی ئانژی لەشکریە هەبیش بلی وا پێ ژبەر وی هاوی هەمی کەسات چەوسینن و بن پێ دکن بەڵێ gelek spas em derbasî xalaxwe diya dibin hûn dizanin çend roj berê ya jî bîstê mehê da bîstê mehê bû ez bawer dikim bîstê mehê bû Bavil Celal Telebanî serdana Rojavayê Kurdistanê kir bi Mezlûm Ebdî ra pêşî hevdîtinek kir helbet li gel wî ewkên Amerîkî jî li wê bûn navê wî çi bû navê wî Metaw Mak Ferhan ê Amerîkî serokê parastina wê derê ye bi hev re serdana Mezlûm Ebdî kirin li wê hevdîtinekî çêkirin û piştî wî bi PYD ra hevdîtinekî çêkir bu an re jî va Salih Müslim jî va li wê ye bu an re jî hevdîtinek çêkir elbet li Kurdistanê serdan hevdîtin di nav partî û rêxistinên Kurdistanî da gelekî asayî ye û dibe hebe jî dibe diyalog hebe danûstandin hebe lê evana eger bo Kurdistanekî yekpare bo azadî û serxwebûna welatê me bo azadiya xelkê me bo refah bo hiqûq bo nizam çi be elbet ciyê şanaziyê ye divê meriv pê şanaz be û helbet her rêxistinekî partiyekî siyasî dikare li hemî derên dinyayê biçe partiyekî din ê siyasî jî bibîne ê Kurdistanî jî bîne bi derek din de jî bibîne ev gelekî asan e û gelekî normal e gelekî hêjaya jî ku bikarbin diyalog hebe navbera wan da ji bo çêkirinê ewana jî çûn serdana wê kirin lê di serdana wê da piştî wî bi rastî ji bo raya giştî zêde tişt nehate eşkere kirin bes daxwaz û temenî û ji bo çakkirin û ji bo parastin û ji bo pêşveçûnê beyanekî wisa heye lê wekî din tu tiştekî nehate ew kirin hinek kes dibêjin eva ji bo ku ew awirekî bidin Tirkiye binêrin ku evana bi tenê nînin em jî bi vanarane ji bo wî hûn nikarin tiştek bikin ji bo wî haya me jê jî heye ji we jî heye karê ku hûn dikin jî heye û bi awirekî dikarin ji hêza neteweyê yekîtî ku li wê ne bêjin parastina wan ê Amerîka û derê din binêrin em bi vanarane evana ew ê me ne dikare awirekî jî ji bo wî be û her wiha dikarin nakokiyên ji bo nakokiyên nav hêzên partî ya jî aliyê partiyên Kurdistanî bin jî helbet meriv dikare bi awakî erênî lê binêre û tiştê ku nehatine gotin em nizanim me hûn çi qasa ew kin ez pêşî vîya ji ber ku kek Ömer rojnamevan e wek rojnamevanekî ez dixwazim jê bipirsim gelo tiştekî din we bihîstiye ya jî hûn çawa şîrove dikin vî tiştî û bandora wî li ser hêzên ya jî quweta Rojavayê Kurdistanê çawa çêbû bi aliyê erênî ya jî nehênî da بله وقتا کرم کری براستی اما تو پروبلم تونه تو مشکلات تونه ایرو یعنی پیاوه کی وکا بافت طلبانی وکا اختی در بری خدا جوابای کردستانی و تیبتا ریو و چک عسکری وان بری خدا جوابای کردستانی وقتی پرچوی حمی چک عسکری و يعني مجلسه كمظلوم عبد وكاري خكرن راستي يعني تشتك بيدها يا كاك ميرزا يعني ايرو ازمكي مظن ازمكي برفرها يا سر مستوى
حزب كتير دا يعني اتحاد وطني كردستاني دا يعني مشاكل برفرة هنا مصد هنا يعني إيرو يعني بافل نكاري يعني چارە سەریا يعني چارە سەری کی بینێ حزبا خوارا بجا وقتی تیارا صارتي وبري خدي الرابع كردستاني وقامش لو دريون جبات شتكي وجباتنا شتكي يعني بس يعني باسكين بكاكيرا يعني مظلوم عبده وبادي يعني مثلا هناك بارتيين بانكي هبون يعني او سركردي وهبون نيزيكي وانبوا نفكري هيش نفكري مثلا روني عن دعوار مشتركي بكي وجباتك تشيكي يعني نيونارتيا مجلسات كردي القامش مثلا يعني واضح بو انه يعني مرما بيجا مريتشيا ارمان جاويتشيا يعني براستي امتكارم بيجم يعني ورو بزلالي نج خوبا شو قامشلو انما مثلا انه والله تهديدك بدي تركاوتا ولو لا محان براسي انما مثلا تهديدات تركاوانا بيتر يعني ملفكي يعني ملفكي بيرا ملف ايراني بيرايا جبر انه بشتي وقت بقريا يج قامشلو بقريا سليمانيه وقت تنسيقك هي مكارن بيجن ولو من نقل زلاله بس ديمور بيجي انه يعني ايرو يعني توجهك هي يا يعني اتحاد وطني خاصه قيادات يعني سركا مثلا برهم صالح بافل يعني قالك هنا يعني تيارك او هي تخوازي وكا اقليمك سر بخوتشك السليمانيه حالي خوتشك يان بيخي محافظك التابعي العراقي ما هر او يعني هر ارمانجا تكرن يرو امد بينن هر بتر مخطط ايرانيه انه حتى شرا داي بكاربن يعني سليمانيه كردستاني بك وكاقليمك مستقل شيء كنت تشتكي وسطى ممكنه يعني فبقرا يعني بافل قامش حتى بدري يعني نها كارن تكرن نكرن زلال اخبار نخوش مربوط بيزي ولو او يعني تسريبات اعلاميه هنا نقل لك يخشن دبي واري هذا بكل الاحوال اب زيارات شيبوي مصلحه كرداناكي واب زيارات شيبوي انها تبو انه مثلا كردي يعني او يعني او دوي سبونسريا خراد بيجي بافل انه هر چهار پارچه کردستاني يعني از دلبيشي هر چهار پارچه کردستاني ما از يعني بس خوازم هرم کی پارچه اولات منه براستي ندبي اوي بروباغاندا هاتيا شربا كرن يعني تش علاقه بافل بشونا ودره وياجي بيجن هون باستكم باسا سليماني نظام هرمكي سر بخو او تشتانا شيروفي تشتكي دنن يعني للباشوري كردستاني اخافتناوي وسببي ونظام تشيوي اللي تش علاقاوي بتشوناوي لاوكي القامش له هي بسليماني با ويجي تش علاقاوي بايراني با يعني ايران ام دزانن كل امريكا فالوي اگر باوكي امريكا بسروكي اوكي امريكا فالوي وتشات كارب بعثه بروباغندا ايراني بك يعني مسألة يعني نامن دستي بافل دهبون ونبنا نامين بارتيا كتيبون برازيل يعني نبو نينري يعني رحمتي باب اخوا جلال طلباني نب تمثيله وصاد كر يعني انه والله جلال طلباني بري اخوا بدي كيتري ولو جرا دريبه كرنا يعني نب بشكل هاتشو يعني يرو ابچوناها بشويها يعني ونرشتناوي حمي بارتين غير بارتيا بكذا وبادير ورا وقصدرا يعني برسنا تخن البالي مودا مروت فكري انه حتى شرا داي انه شواكي باقش بوند بمسلحه داود بزيارته هذا هو يعني بله بل برس البت برس زافن لوقت ما بقشتي بالدرجاي او كنينه كم لسر باخفن اجانا بالسري خو مجاركيه كو مرف برنامج كي بالسري خويا يعني ام از بخنا بيجم كو اجنداوي دا تشتكو من نبيستي تشتكو ام نزانن ونكارن شيروفاجي يمكن
از سال اکناکن لدیساجی و دیتنه و کرم کن سپاس مالوا آوا برای دکتر جناب تجربه ویاو کی تشتاق دبیجه یا نه؟ بله از دبیم کسی که مینا بافل امبال هلگره که جوی مزنتر بدن سروی نمستحقه یه حقیقه یه وکو زانیاری الجامن هانا بافل تدی هولا کر ترور کردنو کسی که آسایشه یکیتی یه سلیمانیه راوی بی هولیره اویل هولیره ماکیناوی ترور کر و بومبا کر و زارو که وید ماکینه دو بین باشه زارو که دوی ضابطی نمردن السروه تدی نقش آسایشی او لکاری استخباراتی فرقش نقش سیاسی امریکی جوی را آشکره گوتن که ام تا تاوانبار البر و مسئله همو تثبیت السرطنه لورا ام دهیل زانیاری دا معلومات و اخبار و هیل پرورده و سلاحیت تایبت یه استخباراتی ام وان السر وقد کن وکو یکیتین اجتماع اوی پر اوکر اگر مسئله که ورب ایران رو رونه یا جی سوریه رو رونه یا جی مساجه که بشینه ترکیه او نه او بخوا سلیمانی ایران بخوا همول ورم اگر ور سوریه ضباط ایران آفیسر ایران گوره هنه او بو صدمه که تنه هاتی یه ضباط آفیسر امریکی یه کردستان او برصف دانوی و هیچ قابل بوی قپات کرن او خودشکر مظلوم عبدی بو کو ببه مابنجی کو هندکی امریکی ببینه لی جویز لتر نه نقطه کدن های وقتی کو جلد عسکری الخوا کرنه و هاتی تدی شروی و لاهور او کسی برد استخبارات وی دا کرمام وی او جی وقت هاتی وسا پیشوازی بووی و بجلی عسکری کرن و دگوتن لاهور دعما پیکیکی دکی و فلان بو قاعده بو خلکد وی نازان نورمال اوی جی خود بو وی نانار روش آوا بکشه که اجی وسا کرد پرورم دادی او هیچ علاقات وی بکردینیه لورا از دبیم و راوشکار سروک بارزانی یک و راگهاندنه که کفاح سنجاری آشکره گوتی یعنی گوتی زانیاریت ما در اون انباره که زدتری که بافل هلگره ام نکنه سرملوی لانو نکاره یعنی از بخواد تو او که کین پیوندی که دنا بیناوی و بیارد هولیری دا تو پیوندی که تدا نبینیم که چوبه روجاوای کردستان و بیاره هولیری بینیم به هورا مقایسه بکن یعنی وقت شخص از خواهد تو پیوندی پیرا نبینیم یعنی لسر چوناوی و لسر هلوستاوی داخوازاوی و تشتکی جبور روجاوای کردستان تشتک هی یا تنه اتخوازم ویم بم بله ما مستعد ما في تشتك بله یه من داویه از باور ناکم که تشتکی بو رو جاوای کردستان با فیل هلگرتی به که بچه جبر که در فتو دولی و هیام دولی یک و نها لسر رو جاوای کردستان کسا کمینو با فیل زور گورتره اگر مساج یه ایرانی به ایرانی بخال ورن اگر مساج یه امریکا به امریکا لورن اگر مساج فبافل نبار هلگره وی بافل براستی یعنی دوی مسئله به چیک داد چویه فتشتکی لوی مزنتر از باور ناکم بافل چوبه کو تشتکی بکلور بله ما مستعد باقی هلبت بافل سرناب خواه نچوی بافل سروک یکتیان اجتماعی کردستانه یکتیان اجتماعی کردستانه اوه که لکیلک پارتی دموکرات کردستانه او هرما که آنها که امجرات بیجم باشور کردستان که بونه سبب
آنها هاتیه وی مرحله بیا بیجن نیو دولت یا جی دولتکی او یکیتی بیا و باوز جینا سروکی ویه جبوی وی چخاصه توانه وی شخصی یا جی خطای وی شخصی نزان چیه انی زانم او تشتکی دنه مرد کرل وی بسری باوا کی دن باخته لی نورمال ام دبیجن پارتی و ریخستان کردستانی دکارن و ام دخوازن که هر دم هف ببینن نابروان دا دیالوگ هبه نابروان دا هفکاری هبه که بکار بن مثلا خوا و مثلا کردستانی و او کیجی همی به هفره شروفه بکن و بینن جی کی بگیجن آرمان جی خواه بافل طلبانی جی بناوی یکیتی نشتمانی کردستان هفته کی بره چو روجاوای کردستانی لوی مظلوم عبدی دید پاشی چو پیاده دید و پاشی جی زوری هدفاوی لگور جنابته هدفاوی آرمان جاوی یا جی تخواست جبا رایا گشتی کرد و رایا گشتی دنیا چی بیجه بله سپاس وەکو ئەم دەزانن یەنەکێ ئەنجێکیتیان نیشتمانی کوردستان لە شامێ هات دامەزراندن دێمەک یەنەکێ و ئەگەم پێ پەیە دێژی gelek tiştên hevbeş di navad henin godik hên hev ji ber vî hev serdanawi ne ji ber xweveyê wegu her du hevalacî anî ziman tiştek heye di holê de yani mesela tê wegu bêjin têkelandin dikare 2023 tiştekî mezin jî çê bibe ji ber ew hatina wî ne ji ber xweveyê û mesacin bêguman dema got ji Silêmaniyê derketiye çûyî metara Şamê û Şamê derbasî hatiye Qamişlo yani diriya sê melka di derbas bûye wexta ev kar hatiye kirin demek haye Başûrê Kurdistan ji hemî çûna wî tune ye demek programek wî heye an jî planek wî heye li vir em çi qasa dizanin ku heya wan jê tune baş ez ê ana bînim ziman çima ji ber wegu heval Emer tiştekî balkêj got dema çû Qamişlo îro tu bivêne vê dergehek an jî bûyerek bîroyek ya enekesê li wir heye çima rêya xwe pê nexist ew hevalê Herêma Kurdistanê ne kêmanî bigotane merheba şeba baz hatim vir ez slavekî li we jî bikim lê belê tiştekî mestir henin divê meseleyê de mesajekê ji bo Hewlêrê yek mesajekê ji bo Enqara di do bêguman û têkiliyê wî wek rejîma Beşar Esed û rejîma Îranê gelek heye ew plankirî hatina wî ne ji ber xweveyê îro dixwazin karin wek hevpeymanekê di navbera Qamişlo Suleymaniyê û Qendîlê çê bikin ji ber planek heye dibêjin projeya herêma Rojhilatî Furatê Emerîkan karin çê bikin ka bikin herêmek serbixwe kî wê îdare bike wegu min gotê Qamişlo Suleymaniyê û Qendîl îdare bike yani ev plan heye ew hatiye wir kare bibe beşek ji wir û Amerîka yani îro wegu dibêjin nikare hemî barê xwe bide ser Herêma Başûr dixwaze alternatîvên dijî bibîne alternatîvê dikî îro Suleymaniyê kare wê Suleymaniyê jî kar bîne ji ber vî hewî îro PKK qesede yenekê karin bibin grupek ji bo projeya Emerîkî ya plan B ji ber plan A heye Başûrê Kurdistan pêktîne biz plan B ve ev kesên ha pêkbînin wegu min got PKK û qesedê an jî Hesedê û yenekê ji ber ew dibêjin siyasetek heye guhertina herêmê bi taybetî 2023 karin gelek jografî bê guhertin karin herêmên dî nû çê bibin karin va kesab kar bînin wek ecinde di wê herêmê de ka wê herêmê birêve bibin di demek katîbe an di demek stratejî dirêj be hatina wî bi eşkere kirin bi eşkerebûn ew dibêje xelkê Kurd yê bi taybetî Rojavayê Kurdistan heta Başûrê Kurdistanê û berê peywendiyê min bi Qesedê re an jî bi rêveberiya Xweser an jî bi PKK re katî bûn îro ne stratejînin di pêşerojê tiştek planek gelek mezin heye ez ê va kesar bikim kek Emer tiştek anî holê anî ziman îro yani wegu dibêjin bafil tiştekî gelekî xerab dilîzê dibe piştî çûna hatina wî ji Rojava
یەکسەر چوو بەغدێ بە بالیۆزخانەیە ئەیرانی ڕۆنشت وە تشتێکی هەمی تشتێ خۆ پلانە خۆ راپۆرتا خۆداوە و ژی حکوومەتە بەغدێ خستیە گوتیە ئەز وەک سلەیمانیە ئەتخوازم بکەم هەرێمێک تایبەت دێمەکە و پلانێک هەیە پلانێک یعنی پلانێک di pêşerojê de di serê bafil de an jî di serê Amerîka de dixwazin plan bê pêk bînin an jî dixwazin Eyran û rejîma Beşar el-Esed dixwazin vê planê jî Kurda ji hev veqetînin çi qat ji hev du veqetîn ew qasî qelz dibin kêm dibin planek Amerîka heye di pêşerojê de ji bo baş rojhilatî Foratê wê çê bibin بله لی دروج برای ما بهیست که یکی تیو پارتی رونشنه لسر گلک تشتاد جاردن هف کرنه و جاردن دی حکومت و نظام او که به هفرا جاردن برای و ببن دروج برای نها به هفرا رونشت بون و بیان اکساجی دابون ایجا بله مهیدارن گو مثلا هر سری جبرکک مسعود برزانی گلکی هولدانی ده گو سليماني حمبيز بك يعني او بروبليمي وا چاره سر ببين كاربن استراتيجي حكومتك يك حكومت جبو هريما كردستان باشور بيك وره كاربن علي كاربن بروجاواي كردستان بباكوري كردستان ايرو بروجلاتي كردستان گو شر گو ليشه دبه وقال خلك ملورتي كشتن يعني كك مسعود بيغمان ندجي في بروجي هذا بروجي براسي جبو نتوا كرد به جبو حق ما في كرد جبو قلي كرد بله گلک سپاس ام در باز خالا خواه دنی بن ایسیا ام گران دچن و هی سی خالی میدنی جهنه بله و ام هاتن سر روشا عفرینه امین ها گلکی گداریت دکتور بکن کت خوازه به تایبت سر روشا عفرینه باخفه دکتور تزانی پشت 2018 کت دولت ترکیه چوه داگر روشة عفرينة جبني سرو بمبو يعني تشتكي كردواري كمرب بيجا دويدا نهشت الدولة التركية نهشت بوان مليسي خلقي طالان كير داري وان برين هج بيست روش بري بيست بينجي صد عربين او بارهلجر داري عفرينة بريبون دبرن عليه دولت ترکیه که بخن فرونا بفروشنو نظام چه خلق تالان بو جنفوس عفرین جسدا که نوتو شش بو نها بلکی کتیه 120 بلکی کمتر جی اف قصا و از بخواجی هر هفته لسر عفرینه بگشتی آگاداری گند مال کس چه تک کرن راپور وسا هنا کواله مهنا جمرات شینن از هر هفته وی دگرم او يجي بيجمش جنابي تراها يا مجي هي حتى الرابور يجي دو ايفاري هات جمرة بعصا قنده كيتك بعصا قصبايا كيتك كل وي تشبيه تشكرنا فان روجي هاي داوية فلان وبيفان هر وها بعصا افوكات ما كل وي بإشكنجي بيست مهدا برنا و بيست دودية مهدا جي غازي مالباتا يكرنا برنا كو بلي نيرنا كو بإشكنجي كون هار رسمي يجي الفرا او كي يجي الفرا بإشكنجي هاتية قتل كرن لأوا نيعو ليكو بإشكنجي حتى انها دبيجن نزيكي بينجي و سي كس ايكو تيزانين بإشكنجي لعفرين الجالية وان اوين مليسين تركابا هاتنا إشكنجي كرن و هاتنا كشتنجي ايكو تيزانين وقت ما بعسكر روشاوي تالان و زيان و كوشبري و اوا تبهنه جنابت تخوازه لسروانا چه بيجه و چرا سریا وی جمع چی بکن اوی جی باخفن يعني نکو بحثا او کی بکن بله كاك ميرزا بو خلق ما يه باكور و دوريد كردستان دين يه الما تماشا دكن از حظكم بال بكشينم بو چي عفرين بي يعني آرمانجا ايرشكرنا تركيا بفيش شوي هوفانال سر يعني هفتي و دبالا فري شر و همو توپ و تنگ و راکت هاتن بکار آنین و همو جورد عربد
اسلام سیاسی اوید گنی اوید به ترکی بره لزمان اوسمه لتشت که هبی جرد گوتن باش بوزق ددانا پیش عسکرید خو بوکو هیچ اخلاق و ایمان و مرحمت و انسانیت سری واندانینه به سر عفرینه کرن از خوازم بال خلک ما بکشینم عفرین دور تن لروج آوای کردستان یک و جلو برگد کردی چه نکرن یه عفرینی تجاری او عقال عرب و ندانه سریخو او تشتکی جوازه دویم جلو برگد جن کردال عفرینه هر حتانی افرو چندی کو مدنیت هیا لی جشن بچوک جشن قربانه جشن نوروزه وقتی کو شاهی دوات جلو برگد کردیل خواده کرن اوی صدم و ویجی دو توش تبین کو کلتور کردیل ور رسنه یک کسید کاریزمه خواهان العفرینه جلو برگ کندی چه کرن و دستور ندون کو جلو برگ عربی ببنه مدل الاوي يعني تديل كردستان و باكور شبقه بي اتاتورك مجبور كرن لدفر كوباني و جزيرة عقال هبي او جي اجبركو عردكي فاكرية نوف عربو دا مجبور نجارنا نتنا الناس كرن هما دفر كردي عفرين افتشتوتن دويام عفريني وقت کو کاره که کردواری دکن به برانبر دکن یعنی به کو بیج مهانا کری و لازم مهانا به یکو از دزانم وقت حلبچه و وقت ملت کرد جی نوتو یک سرگون بیه یکو از دزانم 12 میلیون به دست عفرینی و توپین حتی حوالد ما یک الجزیره گوتن امپار عفرینه ناج میرن لورا اف تشته کردواری دور کچیاییه کلتور تربونه نه کلتور برچیبونه دور کو چیایی کلتور تربونه له مخابن کلتور تربونه یک کردستان او بیو بلل سری کردستان تدی ترک هاتن جبرکو املتا کی کلتور می تربونه ما پیشوازی وان کرن ما گو فقیرن بلا بخون بلا او ببن هیدی تامار خو او کرن عرض ما درد مال سر ما برن لورا عفرین کتا جزا کرن افرو کسا کی مینو شهید لقمان از وی جامری باش لناس انسانه کی حتی تبیج دل پاکه و حتی تبیج یعنی جیان دا مجادله کری حتی بیا اوکاد یعنی شول بهاوینه کری خندن خود برا کری لورا از حوال وی یعنی حتی که جعفرین در کتم سال 2012 او حوال یکیتی کردستانی بی از حوال وی از برپرسیار نوچه پارتی بیم او حوال وی جی نوچه برپرسیار نوچه یکیتی بیم حوال هفته بیم پر جارو مکار هفبش جلگل هفته دکر افکک لقمان باور بکه وکی مریدو کار پارتی زانی دکر یعنی به شرمه که وقت بدی تا کسی که یعنی کد دایی بو کرد و کردستان حرمت که وکو مریدو لی او دکر و پری سری بی یعنی ندخواست کار خواه آشکره بکه یعنی براستی او کسید کردی دلپاکی رسن او یکی نمونه بی جوه اوی العفرین در نکد باور که حتی یعنی ساتین اکو مانه دیسو ساتین نوت جوان در کتن چند ساعته و دیسو زفرین اوش مال خود در نکد یعنی وقتی که اف تروریست عرب و ترکاتن القاپی وی خستن او خو کربین بن عرضه قبوه در کت گوتی بوچیت در نکتی جمرا گوتنه ما عفرین والا کری گوتی والا از مال خود در نوکم از مروفکی اوکاتم کار خوامه چند جارا هاتا گرتن باور که یعنی دروژه که تنه دا 3 جارا هاتا گرتن هر جاره یکم $10,000 دان باکو درخن طبعا لید دان حتی درجه مرینه پارد دان درخستن اوید تروریست عرب دبیستن کو تدی تمام بشن بشودن دبیست وانا $10,000 دبر
او جی هاتن عین و روژه گرتن وان 10500 بر گوتی هم 10,000 روزی نبن پشتی که لیدان و او کرن روی جارا سیم بشه کدن هاتن اگرتن یعنی دروژه کدا 7500 دلار دان او جی براید خواه درد خواه لگلوی او کرن یعنی جیانه که زحمت دو مزن بیلداوی خانیه که خواه نورمال هبی کرنه بالا خانه حتی چند خورس پیراچه بین بو چیجه عاجز بین بو چه ترک بوی همه جیته هات اثر و خواسته بکوشه خواسته تزانه شخصیت و کردی بکوشه اجبر که اف مروف عفرین خواه ترک نکر یک چندی لیدان خط و خواه نتوی ترک نکر او کسی کرد کش در و دهاتن جه لبنان دهاتن یا جه ترکیه در باز عفرین دی بین یا جه هرم کردستان در باز عفرین دی بین پشتی کو پره دردان اوی خودان لقی اوی او حمیز لمیش دکرن دگوتی همش فلانی نترسن اوی کوهانا و پاره دون فلان داره تجاری دن مدن فلان داره اف نقاطنا لجم ترکا زور پروبلیمن یعنی او دخوازن شخصی و کردی بکوژن اوی او شخصی و کردی عفرین مین دار زیتون پاراست زانه ترک بو چی دار زیتون العفرین دبرن نکو بو مسئله فروتان تن نه او تشتکی آسانه او دزانن دار عفرین وکو قچک خلق عفرینه کسید مین و لقمانی وکو دار زیتونه نه یعنی کسید سیاست مدار کسید زیرک کسید 100% کانه بگرینه هنه لی کسید مین و لقمان دلپاک حیا داویه ساغ حیا داویه کرد پرور حیا داویه تجارا بقازان جا نفکریه فاوند هانا مسیحی دبن قدیس اوناش خورا دکن قدیس پشتی دمکه کون دبن دبه اوا قدیسه اجی بام دکم همو سازین کرد همو شواکارن کرد و از کانم بنا بکم وک کاک یحیی سلو وک کاک کانی آلانی ابید زیرک صورت نمونه بو وی جامیری چیکن ببه قدیس و از ابدا از تجاری نه یعنی خیالی ناف کرم رژیم سوری یک تقریم مدو یه سیاسی جاره مدید او جی موافقه برای من ندو بین دکتر میجی به پارا کری 25,000 کری جره نفسان دبین یعنی اوی پارا برنه پیش مکر انو بو چرافز کرنه کرنه انو برای کی وی های پر استراتژیک دفکر زور خطر السر رژیم سوری لورا وقتی که از دبیم اف کشا کل پاریس چه بیه بو کو سر شهید بینو که لقمانی بگرن از جوالاهی ناگرم یعنی چاوا جینا امینی افرو کومید و خلق دستی خال کومیدوان ده از باورم کو امل خودی در کون عین وکو کو چاوا دوجی ایران الهند رابیه ده عین وصل دیجی ترکا و في عربنه ده قریجی گماری او ببن لورا از سری مالبات وی و سری ملت ما عفرینه و سری همو کردستانه و سری خاص واقع به کسکی نمونه دلپاک کرد پرور خاوین مینا بفر سپی حیا داویه که لقمانی و از بهیوی مکو ام خویناوی ام سوز دادن ام خویناوی جبیر نکن و ام شهادت اوی نکو بو خوا شهید بیه نکو بو عفرین شهید بیه بو شخصیت کردی بو او انسان کردی خاوین کل دیار بکره هیا لشرناخه هیا الخانقین هیا المهاباد هیا قامش له هیا الکوبان هیا او دجمن دخوازه اوی کسی بکوشه نه کسی سیاست مداری تکانه پارا بکره نه کسی سیاست مداری بترسه او کسی مینو که لقمانی نه دترسین نه دکرین اجبر کو باوریک بوان مینو مریدو بمسئله کرد و کردستانه هست لورا از بهیتنا ام لسر مسئله که لقمانی به خلقه که یا به نیف ساعته که در بسنک از ورم لسر تشتد کود عفرین دا هاتنه کرن کسی عفرین دا کسی عفرینی
از سرک جوارو بیجم بلا خلک ما کردستان جی بناسه عفرینی خشمنا تکو تکو همه نزانن کاری هفبش بک براستی یعنی افرو اف کاری کل عالم هاتیه کرن اف شرمزار کرن اف رو رشیل سری ترکیه هاتیه کرن هر کسی که عفرینی کدا خاطه ده هی لی هنک قانین کاره که هفبش بکن وکو اکت فا عفرین کومالا مافی مروفانی عفرینه براستی از سپاسیا واندکم سپاسیا کک مصطفی شیخو وان دکم اجبر کو اوانا یه مهم نکو تو بیشه و ایش و خواب پیش خلکی که یه پر گرینگ بو خلکی ما تومار کرن توسیق کرن بلگه کرن اف کومالا مافی مروفانی عفرینه او تشتا کرن یعنی اوانا وکو بلگه کرن 11 مستوطنه وکو اف تشتی کل اسرائیل چه دبه عرض عرب دبن کو هناك اسرائيل شد نانا يما هينش بردو هنا يكل عفرينه تشيبنا حجدنا ازونم حجدنا وبيست كامبي افيد عربي هاوردا هاتنا حتى انا 10,000 كرد هاتيه گرتن جي حفصد ندياره يعني تركا او كشتي او چكري او ندياره بنجي وسي وكو جناب تگو او بلگكرينه دبن اشکنجه دا هاتنه کشتن 4,500 عائله کرد یکل عفرینه یکل گنده خو بس خانی خو نکنن هرند خانی خو کفن چونل مال حوالت خو مال مروفت خو مالک بو خو کری کنن العفرینه اوی کو دبیجن بلو ورن اگر کسی که خانی خواه همه طلب بقدمینه لجنة المظالم ام ده حقی وان بدن افگیش دروه باور بکه تشتی کو انسان باور ناکه خرابی کو انسان باور ناکه ترک و اف عربیت گمار اف مسلمان کو بخورانینه چیج ازربیجانه چیج ایگور نظام چه اونا دجمن خلک کردن یعنی شواکاریه ده شواکاریت کرد شیرکی جکفر رش لعن داره باور کرد او من حتی یعنی گی بلگکریت کجان رویده و نمره ده 16 11 10,019 او برن رید هیسن برو گی هاتن فکرن تو دارد زیتون میلیون کو هزار حیصد دار هاتیه برین اوا قصدن جه 850,000 دار زیتونه اوا بو یعنی اشکنجه بو خلکی یعنی عین خلکی کلور و خلکی آویر بیاج برکو دزانن چندی دارا زیتون البر عفرینی بهایه بو چی بهایه تزانی عفرینی وقت کو چیاد وکرن داره که شتلک زیتون چاندن شتل زیتون 7 سالا دخوازه کو بر بده اونا هاتن او که میوید بردا چاندن بو سالت چلو بده هندکی تری بده حتی 7 سالا پشتی 7 سالا گدار زیتون امشخانه دا زیتون خدا دو چون او میوه جبر راده کرن بود دار زیتون شول بکه یعنی برا تشتکی یعنی اونا باور که د جیان دا چندی هووانتی هبیه اوش تتارو بگره وره لی افکاری کل هندر عفرین دبه و دخوازن سر بپچنن جوی خراب تره لورا از ابدا دور نابینم حتی کاری کو لفرانسا چندی بیجن بناو و دنگه لی پر مهمه کو شهید اکیمین و شهید لقمان نبی مینا جینا امینی و اجی بانگ خلق خوی کردکم کو چو وقتی دجمن دکوه نکو وقتی تو پیتا و تنگیتا قاسری بیدبن وقتی تو کسایاتی یا تا جوی خورتر دبه وقتی که تو پیلان دجمنی خودشکینه اوی چاقه تو بسر دکوه لورا من بانگین هیا که شهید لقمانی ببه قدیسه کی ببه نموناک ببه وک مینا جینا امینی ایرانه
دست خوش بله گلک سپاس ما مستبو هستین تا و هیوید کم بیناری من تماشاوانی من بانگاتا بهیستنه و لگور بانگاتا اوی تف بگرن پارتی و ریخستن و دزگه و سازیه ما تف هفرا بله کاک عمر دکتر دبیت کرد هر یک جوان شیرن و شیرکینه لی شیر جی بتنه دگرن هف ناگرن و جبوی او بلاجی تف جبوی تسریوان و دبیجه عفرینی جی وسانه عفرینی جی هر یک جوان شیرکینه جالی خواه لی وقتی که به هفرا جی نکارن به هفرا کار بکن اف بلاجی تف جبوی گیشتیه عفرینی لی البته دکتر باسا گلکی دولمندیه و دیروک عفرینی جی کرد که براستی جی شانازیه و هر وهاج بود دکتر لقمان جی ام دویجن گورای بهشت به هیوید کن کرد وید دیروکا خدا دیروکا کردستان دا هر کم ببیر بینن و دنگ گوه خواجی بدن بانگا دکتر جناب تا چه دویجن بله أجد يعني شهيد بونا شهيد لقمان براستي از يعني جابكي مظن بينهم يعني وأب شهيدي نبس شهيدي يعني خاكا عفرين يا شهيدي كرد كردستان يعني أم مسلاها أم خش كله أم شربكنو أم بيجن براستي يعني يعني من يعني زكباي خاصة از بزام سروشا في أفوقاتي في محامية يعني جرام بها وقدر جران يعني وكا ما مستا دكتور جي بحسا ويكري يعني قلق تشتين يعني باش ترتين قوتن صامد بود ولد أرضي خدا يعني شبروش كار ذكر جبو ملتي خوا قلق يعني قلق محكمة ودادقهن وان أبير بعض تنظيمات مسلح دريه وات خستو تخست بزان يعني أردو خانيين ين خلقي عفريني جواد هذا صاندن تشو المحكمة تقول إنه دبي هون حقين باكسين سبيل وبقرين أب مالوانا أب أردوانا أب دارو ودبي ديوانا جوي أوي يعني شاف صوريكي اللي هذا كرن وديتن إنه خطرك يا وش يبول سر يعني سر وان تنظيمات مسلحة سر كسين دعموات كن إنه تخصن تصفية بيمكن وخصن جي خلاص يعني وكا باش دكتور بحسيكر يعني اني قالك محاولات ما هذا كرن محاولات ما هذا كرن مسألة يعني ابتزازاوية ما دي هذا كرن أبحميجي يعني أبحميجي وكا ناماربون إنه وكما بيستي إنه أفوقات لقمان قلب جاق وتيا از زانم أزي بهم كشتن أزانم أزي يعني از أفكاري أتم باروجانا بشواكي يعني وكا الشيراء از كاردكم أزانم يعني وي أزي السمنية بدفع عينهم ويجي أنا مجي وي حياتهم مجيبه الرحم مجيبه بس أزي بردوامهم حتى النقطة يكون الرحم دهايا أفهمي يعني جاب يعني برو جابكي ما ظن لي برو بيسر بلندا براس يعني يعني مخابن يعني خوازي او داخوازه دكتور داخوازه كيلو دليم بي قشبو وك كانوا هلبسكي بيزمو يعني خوشبو مثلا انه ام بقاربن ملتي ما يعني كارن حتى شرا داي بقاربن انه وك لقماجي يعني شهيد لقماجي بخن قديس وك يعني تشوا ملتي مير الجهاد الكردستاني تشوا رابون يعني برابرينكي هري قورا مازن رابون يعني وبشجريا يعني خوينا شهيدة جينا محسي كرن البدري يعني او يعني او ارادي مي ملتي ما براستي از بجموسا وين بيدا كرن وما دكتور غريدا يعني او بويرين فرنسا وباريس تشيبوين دا سرويا وهب تمرين يعني اد بجم نبس الشهيد لقمان تني دكتورا بوريدا يعني سرد سيفان تنظيمات تروريست ارهابي يعني هاتي كشتني قالك يعني سمبولي ما ظن خورتي يعني جاب يعني ولو جابك ما ظن بالباب نري هاتن كشتن ماني كاريبو استثمار يمكن هو كرد براسي كرد رافا او قوت او يعني اشتريت شبيجم او ارادي وبهيزبونا ارادها وكان هالملتي مي رجوات كردستان فيداد باب شواكي يعني زانياري الجمع
يعني قلسترا از بيجم ودلي مش كاستجي براسي دبي زاويه هذا كاك فميزان ف يعني ام حوجنا ام بكاربن او وك تنظيمات كردي وك يعني ريخستنين سيفيل وك يعني نبيسكار ورجمافان واكاديميسيان كردا خاصه الاوروبا والدربي كردستاني الهريمه ام بكاربن انه ام السربي مسألها خوشك بشغلن ام بكاربن النخوشين ملتي خو ام بجهنن استن بلند يعني بوان ريخستنين ناب دولتي حتى ام بكاربن يعني ام بكاربن شهيد بونا يعني يكي قديس وكان هذا دكتور قوتي وكا شهيد لقمان ام كاربن تسويق قوي بكن سر مستواكي هري بلند ابجي طبعا ام دسك ثاني مكار شب قابتن وكا ام هرب حالي خوا وتنا ام كاربن تشتكي بيك بينن بواري هذا للاسف يعني بله گلکی سپاس ما مستعل باقی دوی مجاری داد تشتکی دبیجی اگر هبه کرم که و همه یکسر جویجی در باز خالامه چارا ببه ام خالا چارا و پنجت خنه یک باش هم بحثا 2022 کن کل روژاوا تشتین بیارن مازن چه قومیه و پاشه جی هیویا مج سالا نو 2023 چیه ام بحثا ویجی بکن کرم که ابا سپاس کاک میرزا براستی دربارەی پارێزەر لقمان حەمید حەنان تشتێک بالکێش با درۆژە سەر خواند ئەو دەبێت هاتی تاوانبارکردن ji ber têkiliyên nû bi rêveberiya xweser hebûn di gel got di dema rêveberiya xweserberî 2018 golwir bû gelek jara hatiye girtin gelek jara hatiye girtin ji alî rêveberiya xweser bi îcav hêzên çekdar dibêjin tu hevalê wayê tu hîn jî têkiliya te biwar heye يعني توانبارك لك غلط د حقي د ما في ذي كسن هات كشتن باريزر لقمان حميد حنان هادوا قال لك خوياي بو افمرو جو الي كاريا خلكي دكر كو دوزا ما في خوبكن ديجيفا هيزن تشكدار دهات هيزن تشكدار داري وان دبرين زيتا وادبرن زيتوني وادبرن او دغوت بروا بسكن دوزا ما في خوبكن نهي نقول تعديل وبكن مسألة قانونية مسألة نمنتوية مسألة ما في مروفاية وكارين دليل وابكن فبجبر بيها وي أبهيزن تقدار ديتنكو أب مروفي هانيك بذكر السروا خطر السروا بجبر بيها وي كشتن أو تجاري حرتم ديجي بالفكرين بسكني وخلق الزحفان دي دوزا ما في خبكن هو قدية ولاتن هو قدية عرض أفكسن بيانين هاتن جمع دسي خدانين سر مالو مودانين ما درباري بويرن 2022 براسيل جي مخابنيه يعني تشخاص ليزي فري صالات شوي انجي افصالا قمتي داياوي تندروجين داياوي تشتكي قومبيجن بوزيتيف بو خو وكمل بلا ولا ما راجيوي خالي بنورن خالما تشارا بنورن سر اكرانه بله بيجن يعني ابو يرن 2022 كما سيسر روجافاي كردستان زبا خبن تشتغل دوج بالكيش هي تشيبويه وباش وتشكي بوزيتيف بو ملتي كرد تني مخابن جي مخابنيه تشتشبون هميجي نيجاتيفن همي نباشن در حق مدى وقت ملتي كرد وحق تفجر سياسيه كرديده يعني ام بيجن ابنا كوكيه دنابرا بيدي وانا كسيدي حتى ايرورو بردوامن دقل جو ريكفتنك هبو ما تخصت او ريكفتن بسركفه بجين هاف كاربن كاركي هاف بش بكن بهبر بكن خدي الملتي خدر كفن كاربن وي هريما خو يا كردستاني بباريزن كارين بيش بخن يرو شرد نهمي در تن خوباندن وخراكرن هن جيجي تيما باكرن يعني وقت نمونان بين كردستان روجافا كردستان باشور بغداد خراب بصره خراب همي در خراب كردستان باشور تي اباكرن ماجي كاريب وها بكرنا حمي سوري خراب شي خراب كرن ليبل تشتن دسه مدهن مكاريب روجافا قال لك بيش بخستانه خدير ملتي خضر كتانا مكاريب تشتن باش جبوي بكرنا يعني امبيجن اريد فين تركيا اللي سر هريمي هنين اري عفرين وسري كاني وجريس بي خزبن دسيفا ليبل او هريم ماي ام كارم خدي الوادر كبن ام لكوباني خدي در كبن ام لهمي جندو
باجاروکن بچو خوری درکەون یعنی تشتێ گۆچێ دەبێ پەنابەری دەبێت دەما داوی گەلێکی خراپ و گەلێکی دژوار و گەلێکی مەزم بوو پەنابەری بەلەنگازی بۆ هابوونە تشتا ڕەوشە بۆری یعنی براستی یان تشتێکی گۆتبێژی وڵەت فەری خۆت بەر هەلدە گۆڤێرە وێربەیە خۆتر تشتێک بۆ وی ملەتی کریە ئانجی بۆ تەفگەرا یا سیاسی جواکی چاندەیی کرێ مخابن گەلێکی نایە زمانە گۆتبێژن gelek bu yerên dî çê bû mesela Efrînê bi rastî xwe êşa herî giran û mezin e gotvê dema dawî de hemiya dît heya Tehrîr Şam jî derbas bû gelek tişt guhertin di hundirê Efrînê de birî demografiya wê dixwazin wek kek Salah jî got Doktor Salah dixwazin rehê milletê netewa Kurd ji wê xakê rakin cê taban gelkî mixabiniyê û cê êşandina me milletê Kurdê تایبەتی کوردن ڕۆژاوا تشتێ مخابنی دژی دو کەسن مەی ڕەوشەنبیر دوێ ساڵێ کۆچاداوی کردن یەک ژێ نویسکار محەممەد عەفیف حوسەینی و یە دیژی محەممەد سەید حسێن یعنی جێ مخابنیە بووش بۆمە کوردی ڕۆژاوا هەردوو کەسن پایە بلند ژنابن بارکردن بێگومان مەسەلا کوردستانی هەگەر زۆر کورتیە زێبێژم بۆ دەرفەتێ بدەم هەردوو هەواڵێن دیتر مثلا کوردستانی وەگۆم دبینن ڕۆژهەلاتی کوردستان و پشتی کوشتنا شەهیدکردنا ژینە ئامینی سەرهەلدانەکەیە خۆپێشاندانەکەیە ئەمە هێویدارن ئەو کار ئەو خۆپێشاندان بەردەوام ببێ ئەو ڕێژیم بێ هەلوشاندە ڕێژیمە ئایرانی و ما کورد حەقی خۆ بستێنن لە باشووری کوردستان یعنی ئەمە هێویدارن بۆ هەولێر و سلێمانیە بگەنە و کاربن کنگرک چه بو کنگر پارتی دموکراتیک کردستان چه بو gelek hêviyê me ser vê kongerê hene gokaribin ew projeyê danî pêşa çavê xwe çi alî netewî de çi alî herêmî de karin pêk werînin mesela Bakurî Kurdistan em hêvîdarin qezenciyekê ji vê hilbijartinên goçê bibin sala 2023 bikin û karibin xwedî milletê xwe derkevin Ez ê vir rawestin bo derfetê bidin kek Ömer û ez ê ji vir derbas biçim ba kek Ömer wextê ku li pêşiya navê rojnamevanê heye û karê wî jî ew e ku te behs kir jiyana wî jî di wî çarçoveyê de birêva diçe helbet agadariyên wî yên siyasî wek rojnamevanekî zêdetir e li Rojavayê Kurdistanê tiştê giring ku qewimî bi dilê Kurda bû ya jî bi dilê wan nebû sala 2022 çi ne belkî tonek jî behsa wî bikî çima lê wisa zêde dirêj na yani wek kronolojî حقيقة كك هجا يعني وك أجي يعني تكليب يعني رأيك كك عبد الواقد بم يعني تأو بيورين مظن وجورا يعني بصلا بهوري داد درباري ملتي ميرجو أبدا كساندا يعني أو نبون غيري يعني تشتنولو حاسم مظن ما نديتن يعني غيري بلانغازي بيتربو غيري يعني هجرة زي تربو غيري خورد كيم تربون يعني ام كارب صالكي هري رشو نخش بول در حق ملتي ميرجو أبدا كردستان دا براسي يعني بيتاليه مثلا قدنا قدما مثلا سويدي يعني واحد سجل هبيت هالي ده حبتي هشتي خورد جدر كتنا مثلا يعني خورتنا معنا يعني ابدي ام برز بكن شما مثلا يرو يعني ابي درا ذاتين كاري مثلا يعني ربا بريا هذه نكاري يعني بشيوه كي ديمقراطيه وكنا خبات كن نابنا دكوشادا بكاربن انه به ابنتها شونا يعني كس يعني عالم بقري باشور بقرن ولات مالي خو وسر اردو زباري خو يعني كاس اوروبا بقرن عم دبينين ان كانها درفتها بكسي دميني مثلا يرو وكا باقي لما حاندي يعني حتى مستوى الدولار يعني جهاني زكا 7000 يعني ورقي سوري يعني روج بروج جيانا ملتما الباش كذا تشتكي يعني وعم دبينين مثلا تعليم مثلا مدارسين هاوي تنكرن يعني حمي سياسات تشو تنكرن بحيث انه ملتي كرد يعني وقلت يعني منطقه كرديه فالا بيش كردا واب خطريكي هري مظنها يعني وقت السر زماني محاوطه الهلال
وحزبها بحث نكاري بون منطقة كردي أو بنيات ديموغرافية كسن كسايتا كردي المنطقة كردي ده يعني بقهر إنها شيء قامش له أم روجانا وقت كلام كريم أم يعني تواصلي ورد كنو أم دوصلي ورد كن يعني قامش له حمي يعني سري صدير بتري نوتا كرد بونها سري صدير حبتي بالشيء وبين حتى حبتي أنها بنا يعني عربكاني يضربوا هاتن جد إدلبي وحلبي وديري واندرانا يعني او طابعي كردواري كرديتي نما يا براسي منطقه مدى نبدا امدلي خورو خوش نكن يعني تشتكي از بيجم يعني دلي ما بيتي شي بس حقت ابا يعني يعني ام قارن بيجن يعني تيخوستن صارت حزب سوسيادا يعني تبقرا سياسيه كردي يعني يعني بارتين بانكي وبارتين يعني انجمن اجتماعي كردي بقاربن يعني درفتك كيفي بين الهاف بكن يعني يرو تكاني اخوا مثلا بهادين كانت تشتكي بك هري رجيما استدرروني بحاله اخوا تشتكي بسرنا يا اخي وامد بينن روج بروج يعني بصراحه او فشلت يعني مثلا دبا سياستي اخويه يعني دراسدا و ازيتيا حزبايتي وان استنجين كان سر در حقام لتيما ودر حقات تبقى ما سياسيه او دبينه دجمني وينا يعني حتى أوروبا كرياري تشوت بارا بدتك أم حوجنا إنه إرادك كردي هبي صالة حزب السادة سوسيادا أبي إرادها كردي يعني وقتي يعني السر يعني ما فوق الحزبي ما مسالة حزبيتها طنق يعني جي درباز بن جي خلاص بن حتى بكربن وإلا يعني روجين بيدا وضعي ما كردي رابي كردستاني يعني روج بروج وين خوشتربه وقالكي استنجين ماستر امي ببینن و روجين راشتر امي برچاوی خواب ببینن. بله گلکی سپاس از بچم بعد دکتر دویواری دا گوتنن تا کرم که بله بخوا مخابن وکو واگش و تکز کر یعنی تشتی گشبین یا جی گش یا جی خوش روجاوای کردستان مخابن نبی ندوار سیاسی دو ندوار اولکاری دو لی کارن هاتنه کرن دهندر و ایشاکی دو یعنی قانین قازان جن بدست خواخستانه وکو اوه دوره کود چه دکن بپاره یا جی کومالای بناو فلسطین و کویت و در جامعه جواکا سیویل یا عفرین کانین بگیشتنا وزیر خارجی فلسطین و اوی جرا بگوتنا وب ناوی فلسطین تینا مالال سر عرضه کردا و مالت کردا دبن اوی برسوک دوبی که ام به تشتی هیچ نرازینه و اوانا تمثیل فلسطین ناکن و نه سروک فلسطین و نه سروک وزیر و نه از وکو وزیر خارجی القلبي كورينا ديام جاميرنا خاگاندا كويت كوبناوي كويت اف بارد اسلامي بارد كومالين اسلامي الكويت ون بارادشينن بو وانا بناوي و خانية كرداد بن و خانية بو عرب و چيدكن و دبن اوا دور اوانجي او پارانا را وستاندن و ما پیشنیار دا که لگل قطر جی با خفن و ما گوتی الداویه اما ویسه مساج ناببن لگل اسرائیل جی با خفن جبر که دبن بناوی عربی 48 عاید اسرائیل نپرک هنک عاید فلسطین بله یکو از دخوازم بال بکشینم سروی کسن هنه وقت ما زیده نمایم دکتر هنکی بله داخل کسن کسایاتی هنه مینو که درغام فرمان و جقامش لی یکشم درد که کولانال هر جاره دوره که بو عفرینه و بو سریکانیه و بو قامش لی و بو هر دوره که کردی و بو جینا امینی پیوست خلک ما عفرین زده تر و همو خلک ما کرد پشتگیری لوی بکه دویم علاقات که درغام فرمانو کس ندیتید نمایه یعنی جمیل کرد و بگرو هره گیدیتنه گلکی سازین کردو هنه خودی رومانن خودی فکرن بس نکنن بگینن درا هیجار دکانن کار هفبش الگل که درغام فرمانو بکن
از یه دن از دیشو تکز دکم سر پیوسته کومتن چه بن لهندر پاریس دعوه بردنی بکن دعوه بردنی بدن کرن و فعل کار به برانبر عرض بکن بو پاریس کو ام دخوازن وی سوجی لسر خو او بکن یه داویه از باور دکم و بهیوی ما کو جناح كرد دفكرج PKK بقته والقل تمثيلك كردي روج آوا بريفا ببن جبركو اگر ونكن ام دي اورتاق يعني جهمو سازيان عالم ام دي القل وان باخفنك و از وكو مروفكي وكو كردك خدان رامان و فكر و بينوس ام دلگلوان او بکن کو پیوسته کسا کیدن تمثیلجی کردال هندر روش آوای کردستان بکه به هیوی مکو 23 کرد کاربن بگینن لی به اف کسید مینا ان کسی یکونو کانین کمیته خواه چیکنا کنگرا خواه چیکرنا و او کسی کو اداره ذاتی بناوی پکیکی او دکن گه اوانا هر ده کسید کرد پرور در نخن امه نکاربن پیش کردن نورا از دبیم مریشک جهگه هیگش مریشکه کردستان چه به کو ام ببینه پیش کردن لی ام پیش کردن بو کردستان چه به هیویا خوده کو اف دولت عالمه ای کو ام پارچه کرن افرو در فتک دولی های پیلانه که دولی های کو ام پیش دهرن ام بهوین ام جی باقل در کردن کرتی احماقی عذر دکم وکو کار الپاریس بیه امنک بله گلک سپاس دکتر وقت مزیده نما البت بیارین روژاوای کردستان و سالکی از برز ما مستعب الباقی اما بجه 2 هفته جارکی بیارین کل روژاوای کردستان دقومن معانی اکرانه و ملگل جامعه میناوه وانا نقاش کریه هیوید کن که جبو تماشوان ما به ریکی رونیکی و فکر و رمانکی بدوان دوی هیوی ما چیکری و ما خواستیه ام دنگ روژاوای کردستانه بگیجن همی آلیین کردستانه تایبت باکور کردستانه که هنکی به جوی دورن از بیجم ما خواستیم بگیجن نوه بله مثاله که دوی آوای قدان از گلکی ما مستعب الباقی رازیمه ادویجم مالاوی آوا و گلکی جمیوان مینا و دوام برنامه دا بشتاری کرنه و شیروه کنه بیرو باوری خواه نزمان آلیکاریا دوزا آزادی و رزگاری ولات مکنه تایبت روژاوای کردستان سپاسی وان جید کن هر وقت سپاس تماشوان یا بینری میکو همه جسر ساله حتی هنکی جوان جسر ساله حتی حقیقت جمع نقطیانه براستی منتدار وانن و سپاسدار وانن به تیبنی وان به پرسی وان و به مورال وان که دانه ما که موانا دیتیه ام هیوید کن سالا به 2023 که ام بگیجن هیوی و آرمانجی خواه قنبه خلق ما بکر بگیجه بزوره ولات خواه دویده سر عدو آخی خواه به آزادی و به سربستی بکر بجی لوی ولات ما و بگیجه مافی خواه سیاسی و نتوی و کمالایتی جی لور جارکی دن ام وی سالی لپشت خواه دهلن بلکی سالکی قد نباش بو ام هیوید کن سالا پیشی هم اجمره به سالکی هیویه سالکی بختواری سالکی کیف خوشیه و آنها جی جارک دن سپاس جناب و یکوت کم و ام لور سپاس حوالی خواهی که لپشتا رجیه که هر برنامه که 2 ساعت ما او کرنه سپاس وانا جید کن و بخاطره و سالک دن به هیویه هفدی کنی شب باش ام جیوه